Jadi sudah kita perkatrin di bereng B Tuliana kosong kiri kanan masuk sudah tu parboru ita bejo dua halak naik seberibu terus ita bejo dua halak naik tu parboru si bagi jagal si tio persubang dua halak si tio persubang rojo dua halak sada tu parboru sada tu paranak jodoh sejolon nasida si tio persubang isi menu persubang dua halak rotuson sada tu parboru sada tu asot ni warpungu hame di ngananon ali jawa tanami di boto horo ulam nami di sadar oleh Tuhan ima di nanau kudur kami anak do boru ni huriam tu bagas coromi nama jalo pas-pas perbagason sian homar hita na pasok bunga di jalo nasi dari Tuhan pas-pas wi atau pasatay atau asa pas-paso muna sida gabari pena berbahagia ripena nasia ripena berhabiar Tuhan tu karmiton asi marapos ruhan amil Tuhan na pasi kopo muru saluhut na dipikiran nasi dari Tuhan ali jawa tanami dina marur dulam namil Tuhan di bagas darion iman dapat pa adat hami adat habat kon nami na somaralo sian lomon ruham atau si maruham jongi ulun oleh Tuhan asa mardala dengan pardame sonak sudi dia akan marhula marboru sudi mate he nanyo tangnya sutu dison asi maruham nung aradi pangal jolo nami sian hamoramu boy di patu pahasutun tupak makor he patu nami makor gogone baru la mauli sel nanape atau sesar sanam dugarangi anggia tamah hamital ko pason na patom tuami mga sauna na muton Yesus sanam matangnya kanto amin martua mangan hatop dibagi juhud saksoni rojo tulu halak tusinon perkatrik tulu halak ibu ni dah do piring isen nasu dok saya patop pamu piring bertemu josan bet do tidak nah talap pitau talam mang nadia pe tulah di pahatop jo ade idah deh tu dia di benai hita perkatringon hatop patop langsung tu piring ipa beni patop jo patop